Angiyozama ngize ngife awungeke ngiyeke ukuthandaza ngingakaphumeleli ngiyakhuleka baba Nkosi yami obabanye kuzamva awobabanye kuyashesha awungeke ngilahle ithemba ngevayi awobabanye kuzamva obabanye kuyashesha awungeke ngilahle ithemba awungeke ngiyeke ukuzama ngingakaphumeleli awungiyozama ngize ngife yebo hayi angizela ngizohluleka mina lana angisisisehluleka ngiyakhuleka baba awangizela ngizohluleka mina angisisisehluleka ngiyozama ngize ngife Nkosi yami owabanye kuzamva owabanye kuyashesha ngeke ngilahle ithemba owabanye kuzamva awobabanye kuyashesha awungiyozama ngize ngife yebo hayi uNkulunkulu ayenza Senzani bafowethu nibingelela uThandazani umfana kaMncube enkandla emshisadlo bafowethu lapha nje ngizonethulela umsebenzi wami omusha ka2022 kule album ezophuma kungekudala abantu bayazi senge ngathi uyibeka indaba yayo ngizonethulela idate yayo izophuma mhla ka9 kule nyanga esiqala 9 September so bafowethu indlela ezokutholakala ngomsebenzi wami kulonyaka sobe suthola online wonke ama digital platforms oculo khona la ku YouTube nje yonke indawo ongayicabanga online bese uphinde uyithola kimi ngo WhatsApp ngokuthi utransfer imali accountini yami mina bese ngitransfer ingoma lezo sokuyithengile ngo WhatsApp hayi noma inamba kabani inamba kaThandazani kuphela so ngiyacela ke bafowethu ukuthi senzeni kanjalo ngoba iCD yakulonyaka sizoba no online kuphela sisebenza online kuphela iCD yasinayo so ialbum ke le enengoma ezo8 ngokungajwayelekile abaningi abakwazi ke lokho ukuthi ialbum yaba zingoma ezo8 bazi ukuthi kusuke iEP ayikho iEP enengoma ezo8 so bafowethu cela support kini ngiyanithembisa ukuthi konke sikwenzile sikwenza ukukhulu kuyimisela nje sasebenza kahle nabafowethu esisebenze nabo uZukulu uGatsheni bese kuba lethimba lami engisebenze nalo ngiyabonga kakhulu siyabonga bafowethu sihlanganeni nge9 September umsebenzi uyaphuma uzokugcwala igama sonke yabonga